beba emu ye beda so be bread on bejo emu ye beda so be bread on bejo mama ye type on ye tene be ya osra ye mind onya me di ne me bi yin taye yesu e we di ne me bi yin taye onya me di ne me bi yin taye yesu e we di ne me bi yin taye obini da wo beba kaya bebo wo ye ho obini da wo beba kaya bebo wo ye ho so beba no pa enye ni mo sevia eno si ni mo enye brana sa enya na joa enye ni mo We are Ghana the Shmai Mamuina Chiano pay your branson, say ye di Ghana today, Jumediano Ebremo. Ghana today, ye butayen say and someone. Edia him edia den cheche e Ghana no ni aboboso edia mamo. The obokrata hodua abedwa so trending stories ahodo wo social media platforms ahodo and some efagana honko dia na chese Ghana today ye bedi honko na brepem nso ya sanso ahwe de fe ne Ghana speaks no and the Ghana for kire wo madwene if se nipa ba ko ne sentimi nkata nyame ni na dua kroso ntimi nye kwaye etu ba na won so de wadwen kire na ba na mo ye besre esabo de aba wa ni diem ye mfa ni diem ma ye ho wo ba radio so no wabu ho na ye fe wo ba radio so a ye abu ho se nyame ye wadom no ye bie phone lines na ma wo na wutimi kire wadwen ne nkire se begu ho ani mo ase ma omo tie wo no omo hu se nipa wo kasa wo ye nyansafo nipa wo kasa na ni ate na nipa wo kasa wo mu ade imagine se wo fie nim se wo mu ade na radio susu nim se wo mu ade enkoye efie fo nyina nim se wo mu ade na afa asaba radio so radio fo nyina anso wo se wo mu ade enya akono eti ye besre se oba so a ye bia homa no a na wo de wadwenche na bayi apam dada ne oba pa ho fe Oheneyere abrewati ba ko pe abrewati 1 me mamu nyina akwa aba o ya no na bibia boko de Nyankopon no mpa ebonti bibia ye fine onacha beauty de fata oba o that's receive it in Jesus name ai fata oba na pass so your masculinity and now we see the femininity now the masculinity but also when you're misogynistic so at your own yes when you're misogynistic no you be open my ye die kama man can call my dinner and me kwate so no too fry how chemicals ne wo your brain mu no won say o ba ko be fa na adrenaline and ba ko so the cortisol prof ne ma ye hu ye wo so wo de ne ntam monwuram sa wo de ne the prefrontal cortex no ye adwuma nti anope wo prefrontal cortex no ka prefrontal cortex no prefrontal cortex and da ho no wo ye so borobs ne nyina ye brain surgeons yes na ye hu se de brain ni si ye adwuma enke yenim da sa pam se obi aye ade a wo mpe no chemicals na release wo brain mu no eye adrenaline cortisol na ba ko bi aye for no e release ho no na but also mo ye gidigidi for just 20 minutes pe se wotimi show na e basa na o matwia fa the prefrontal cortex no wo dwene ono ye rush because na asem we kra ya asem adena we kra me ha me ho eye sa prefrontal cortex na be sa but sa brain na we num no cortisol ni adrenaline ne sa for na count na me refi omudin no achia gu mu no omdu na o machia fa prefrontal cortex no so nsu ato na nsu yiri aba ete o se esa no a ye friend no asa abodam ketwa o se as a short madness dam ketwa na esa da ba we ni ye adwuma ende wutina sidin na some Oheneyere kan asema Akosua kan no opa kire say but so what reason and san what strategizing so okay any echina me hia no a mebusa no ho asem na say wo de wo prefrontal cortex no eye adwuma pa it was mo ye emotionally mature no or mo prefrontal cortex ni adwuma and mo ye babies no
omo de bi adrenaline ne cortisol na nipo bibi so ne bufu ya no take decision omo no ya adrenaline ne cortisol no aha nti anopa ye bompa esi busu mi fufuro mu ya prefrontal cortex no ebe ya adwuma ne ho be ye den ase cortisol ne adrenaline no mpese omo begu ye ni mo ase cortisol ne adrenaline no omo ma wo ye bibi wi ansa na omo ma abedwene to what me bed ma bon dudu afa na prefrontal cortex ne be ye adwuma na so de obeye no aye wie de be say no na say wie me hunu yanka na akachi ye fast na ma time he ba me schedule no anope wo mo se prefrontal cortex ne be ye adwuma eti bo modin ansa wo benum wonu wato na aduane nya wo de na honam ta ye wo ya malaria aju ni pedua na boso a na wanom time he ba mixture and a time HH mission capsules no so na aboa Hajia special local food and the aduane papa fie anopai ye be kire obabia benya bia die kasa natural mineral water abudu nsuo ye nipadua more than 70% ye nsuo eno achi no sompa wo pese oni edi nketa wo nti bibia se a ye oba mo den asa ye client service line no 05318862216 05318862216 ubetimi ebusa questions bibia wonti ase ye rate card na wo pese ye sompa akra nko ade a wodi ya ne say obe send ye message say ye WhatsApp message say obe frɛ na ye client service line ye adwuma bibi ne ye mpo no ani nye ho na apɛ sɛ wotene yen a 05318862216 wo issue bi a wo pɛ sɛ wode ba ne ye ka ho asɛm wo Sompa Rhapsody a ɛno nso 05318862216 ne nyina ye di ho nkomo issue bi topic bi a wogidi sɛ ye ka ho asɛm bɛbɔ ni pasetem ye di ɛho nyina wo de fa ho a ye besom na akɔkama abroti anopa mi kuta daily graphic ena mesan so kuta the Ghanaian Times wo de yin ne kuta wo daily guide obokrata no wo epono yi so eno achi no the Ghanaian publisher wono so eden semnam enope Daily Democrat edi bi aba ena de etwato manim ha no so eye the new publisher okay apam dada no afoforo bi anka ho obi o so ya apam dada bia wo ye fake original na nie original de yin dada wani mpacho the new crusading guide obokrata wo ha ma me anope Daily Post de obokrata wo ha ana fe ye bress send the Chronicle so so and the quotation number and the quotation here there and no wo kwa apam foforo no foforo no where you ama Ephesians 5:11 o say have nothing to do with the fruitless deeds of darkness and you better switch it I'm ready here shall say okay mama 5 graphic mram you ya na waba daily mampani da ha and now say government target fair pay Independent Emolument Commission to remove Article 71 distortions. President tells workers. Omampani His Excellency John Dramani Mahama yin say nanu fiada na ye made day. Ana ye kaye djuma ye fonti mokura mutie Sompa Rhapsody no mema strategies awodo a ye de ye adwuma afi na wo ba wo kwa adwuma foforo bi mu a na wo huhu se wo ye wo ho na wakonya botre nya se oduru ho anso no wafa adamfo environment foforo bi abedru bi enti ono so de na advice no e ma ye de fa social no de wo fa economical eti economics no e no de abase ye pese ye hwe na adwumayefo aketua no ye ne pepepe na asisi bi anim enti article 71 distortion ne ma bi wa asensisi so ye na wo mo hwe na wo ma ye ho adwuma na boa ma ne ma tumpo finance minister files tax returns to boost compliance drive. It is abredie Honorable Dr. Keselato Forson awo yoso afo hwesi kasem ne ntoto so obo modern na ono akwa filing the tax returns na se to a ministry no etua na hye nipa dodo na nkura na omo so atimi etua to na aboa fiza dodo no ano eya etua na ayedi nto ono no se opanyini de wo dikan etwa sapapa efize de odi eche ne sua de odi kan na nante it is a finance minister na mpo e de ne tax returns kwa wo ne hwan se wo so wo mfa wo de enko na ahye wo nkran public office holders must account to public and no eye wo mo ya aban na mo wo mo dwuma wo mo som wo man no wo de afuto mo se wo mo akontabuo papa enkyere wo man no ye de dwumade bi hye won sa eno nkyere se wo di sika ne funya na wo don se wurawura mu a e basa e be hadwene na ye ka sports nso a kotoko suffer third straight loss wukuma pem beba no ya kum na pem na nsore baako apem na nsore mienu apem na nsore miensa nanso so ye mpa ba say never say die until the bones are rotting for kura wo na yen a ukuma pem beba eti ho asem ni nyina no wo sha daily graphic sports no back page no wo de ho asem aba Ghana Premier League ni say mediema wo mo na edikan eda ha Accra has ovokufo toso miensa na ma men kohwehwe me kotoko no me kotoko no akohye he yeah of red light me hwehwe kotoko no
Wo she hefa. Mahunu wo she 8. Etire na mi hu ni. Wo akire. Tire na mani ka me ba kasa mo fresa fo kantanka ma me na. Wo akire. Anka me bisa mo fresa fo kantanka na kotoko no wo he. Mahu se media ma da number 1 ho. En mahu se House of Okufo da 3 ho. Ba na mi hu ba bia kotokofo da. Ti me hwehwe mu anti kan be frɛ safo kantanka se na da woro ma meboa me a. Mani ko boss se nwotwe. Dia ye the House of Odo mu na ya wo ye bonga. Da bi onti me fa ngoye sa. Ukuma pem beba. Ukuma pem a apem beba. Ya lusu atwo so miensa de na nso apem beba. Breakthrough bi ba. Ujidi akotokofo mo nka se amen. Hasefo mo nka manuntum. Na tre no mo beba fom. Sir, never say that until the bones are rotting again. Never say that until Hasefo dwa na bedwa wo modwa. Na dreams for pound the share you two sa no. Ngrofo yegu ye ni mo se. Omo ye ne se dae no. Omo me ni so abriye. Otikrewe ni brewe so opem so tu fo se tutu otosom ye no. Wo so otiwe wonwene hwe. Ne kotoko no ana. Wo se bibie hia no. De wo pa bie nya me de adom no. Ade ba ko pe na jeje ne be kotoko yi. Kotoko etimi ma ote koto ote kokoso. Otimi ma ote kokoso hutimi pa. Otimi ma nani ye kokko. Nanso bibia be fine. Ai. Hasefo konya 1B so mo share Nations FC for 1B. And no more de bomb ho safo ne one goes where dey. Yanko ye ni mu abrotia so ana me kotoko no next weekend dey ye bebo ye homo dey. Ya na ye. My emfa dey. Ebeye enim si agibia no ni hope no wukuma pemu a na wo apem beba wo na wo makusanya miensa ade no wukuma pemu apem beba wo makuma kutere betre yese munya nku ayi 10 gra eku 100 yese wukuma pem apem beba madura apem ato da bia ebeye nso ya na ya rechichens nyame wo ebeye nyame tiase ya fa delegate Democrats ano na ya fa entoa so kratafa ye no to so miensa first 110 kg Damama gold so to gold bonus sani ayesi abokase e wo sompa kase pono so e de akere yetiefo ahwefo adofo no se nansen ya Yera Ibrahim Mahama wono ekoso mu e wo Daman gold mining limited hono watimi aboa na gold no de ka we na e ba ne bi we nye your friends de do skills nketo ne bi so a 110 kilogram Dama my gold and a one of my aseli and also my tongue at the ama gold bon or chese babeboa amagana sika sem etimi ejina so ewo anentupaso and hon sem no daily guide abo ho de room and otunfo Honest Angela Lace and also otunfo say to baby nyam kese wote krare ene brare nwoma so sika dwakofi eyonko brebo no chese ababa wa bia won ye friend Angela Lace ban se gold ho sensem ana se foma gudie tuo ho ababa wa bibrem ha se no nyina no yade a wodi mu ntintinman ya bona baso se de ofruduapa no na ye piane nti no otomfo sane na wobedi mfinhie duo no enso wo sikadwakofi enso eso no na chese wono wo hya ho fa no yade a ho nsem no anopay daily guide de mu ensem aba ha se nom na asem bi wo ha se nom ya tete sem kakra child sex abuse cases surge in Accra. And also ye kratafan ya etoso miensa ewo ho na CRI Child Rights International ya ni CRI no wonom fan ye ewo my Ghana m ha se no no e na wonom chese se wo pie mu ewo nkrampomponi mantam ase no mu a sania rape cases no enkwada ya yo mayaka de ewo mpa so ni titru ne emotofa wo mo ye minus na wo nya nduro mu mfie so no se defilement no wo se amane mu so papa pente no eno so ho ensem no ya de a wonom de ababetu edwa ama kokobo ekọ de ama wona ya na sebi ensem a eni ewe nkura eni se eba ne san so na wo ma ne ba ne san no wo mo chese wonom enhwe no mu ntwa so ye se wa ye bia jai wa ye bia twa so ye nka se wa ye bia to aso eto de bia ne ma se ya na ebo yamomofo ensem ntina no wonsam so yade akata fe to so miensa ha se nom ne da ha se nom akata fe to so miensa wona be quite court remand 44 brother rate suspect na che se wonom ebo besibra watre so eno kuro ba ko yan eno ebe manso edubia
amansiam potamu wasante mantemu ena watch se police for etu wonom esosa wonom enya nipa no makomako aduanan omuni om clients ena yache wonom ede wonom akwakoto na presiding justice ya wono etina dwem Hisana Isaac Apietu echese wonom enkotwere kokomu ekosise May 14 ebeso na wonom assign ababiem no mahwe kwan a womo ede wonom ebefa so no ho nsam no ewa hasenom sania GJ wonom kasa enie wonom kyerese wonom eni ajepa no mo di abasobode nso na Ghana nsentwerefo nyina sanse web press freedom sane ho nsem bi oman ahodo no nsentwerefo dwumadie no wondwuma so ya wonom edie no nanse de na ba ye no ya bo Ghana journalist for na baso ntena no so ho nsem no eye ade a eda hase no ma my open letter to President Mahama GJ member on Press Freedom Day no eka ho bi amakuo baba ko ya GJ wodom no wono so atrekrata de akwakoma mampanyi sania mampanyi John Dramani Mahama ye kasere breve wode nani akyemu ewo ho no iswani mampanyi so ye kase ya no Taiwan panyi pa ba akoya wono so di oma no so nani akyere ho no so de nsa ato ensa ye me ho nsam no ewo ha se no buffer stock trial sania ho ensama ba beto dwa ene se atani general wonum enya eye witnesses na se adansefo mienu enum wasem ye no so ho ensem ni nyina da no anopei ye kase no the daily guide obokrata no wode mu ensem etimi atudwa na ba ko ha se no Bank of Ghana loses 44 billion Ghana cedis not 15.6 billion minority dom kuma ya wonum ewom no hwebedwem ena wonum echesa na nse ya nsem beto dwa se Ghana court Batan one more bokabes 15.6 billion Ghana cedis no watch so mati so enye 15 billion asem anase 16 billion asem nemom 44 billion Ghana cedis ya ye rakodwo ponkroma kane panyipa ya no ebesika sem anase information no ena na ehweso no wone ni dom ni bi ewo hase no mahwebadwafo ni bi a wonom ede eho ensem no ababetudwa anopei ewo daily guide mo ene wanya fa daily ma memfa daily post nto aso Daily Post de Bokrata ede Ira Johnson esedu nketia se kwade hyemfu ni aba betu akire chairman ede match ni yamanyoku no na woka ede chese sade Adaji Mahmud Bawumia wosi ye ne kampe ayete sade obi akwa abonten na ne yonku be ma abono no obeduru fie ode na ni bire ba begu ne yere so saa na woka no anopei ede Daily Post de Bokrata anum na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama waduru Gabon eno ena wone Gabon mampani wo mama won saso a amanfo de Ghana flag mana kwa baba hwese de wo musi etene wo mo nsa echi akrata fa to so mensa enan ni num no ni nyina wo ho enti me ho His Excellency John Dramani Mahama wa hwe na hwe ni wotuntum no ena wo chiachia ena afi misan hu President Bryce Oligui Nguema wono ena ye Gabon mampani wono so ena wo hai anopa wo ha good board Dama mines good or mato ama ono anopei Daily Post nso posu bi eno nso ewa ha na Daily Post krona se asante mamu SDF wo memene dei wo mo aswade no ba akon de ne property ma da agi Bawumia na so sanka obeka asomodwi asama kanka bomu no ewie na ode ye campaign eno na ebinom se we de SDF property so pa wo mama na di file property no anopei Daily Post de Bokrata de wa post to be ena ye boso ediama ye tiefo alata mampani bola Tinubu wono na kasai na wone pani a wono nso de South Africa man no na mu ewo wo mo potem ho Tansanga ena ehia wo mo cha no wose de ekoso ewo South Africa alata mani bi wo mo ho akoka adwa mu no animonimu ya mpanimfo ntwa banhwe ano ente sa de ebobo ba na anhweye na ama edebi entumi amma Yewra Chief of Staff Julius Debra and ebo Ghana adwumafo nyina baso wo chese Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama eba mamu a wode ba ne maye toso mienu ya ayese Christ maye toso mienu no pepepe se tie bia de asondwe ene bebra wi asema Ghana fo enti adwumafo a wo mu wo mu som no wo mu nsonsompa na se tie bia no wakatu apanyade a ebekam anopai eno nso eda ha ye boso ede ama yetiefo na sade be na yenyina mahode no ebegina so no ena Ghana mampani aka se
1,200 megawatts gas-fired power plant. Eba beka ho ama adwuma na timi agina ti emfa ho se ensu na awie ana agya to Akosua power plant no betimi apawa na yenya anyinama hoden anopai eno eye de Daily Post wa postu na ye bosu bi ede ama yetiefo a wo mutie Sompa fidi kese na agya wo mo chama amansan so enya bi na resetting Ghana Mahama engage citizens in Kofodua we eye mede no emfoni ni nyina ofa Daily Post a wo motwa no fefefe anese fodie wom timamu fodie wom na nanom ahemfo ba bia ene da Daily Post achi yo ene ma memfa the Ghanaian Times da obokrata nemra na brotie ne na ye ma no tro BEC nso hwe no ene na ai omo hyasie na omatro na ye hunu ne said ye besi yako na mekai se Reverend Professor Joseph Osafo kan sembi se wono de osusu se BEC ni ye ntwam okay odi ntia o kire reason no say obi a wadwene no time a enyini yi a utimi ye ne ma yie ye bia 18 eko it is akwada no 13 12 years no ma ne koye nso hwe a wodi be reti ne se wabon na sa wantimi ammo ne ho modern na akoka na hye eti wode sabre no so akwada hye wo BEC mu a wasai no eti woman ni dru be SS ho no a ho no de sabre no niema bi wo ha obetimi analyze agina so yie na adwena mature eti na be hu obi na BEC kra wa momode ba to do SS no okonyinya adentia bi ko panyi bi ka se ne ba ye cheso anya hwe na so ko SHS na wo ba no versus me ensa eti wo se SS because e ba sa no se nkra na kra nam se wonye sa exam se wo bedwam sa no kwana no ho popo because me kan se me tro me BEC nso hwe se ehu bi na eda me so no sambre ye de ko unicorn house edum ho ne ekotro no sabre no na ehu bi na atome so no eso so enti aggregate ne ba ye kra me nya aggregate 12 okay sabre ne BEC no eso so me ko SS no me bo modern sensa na chesa asem na omo ye psychologist na omo nim adwene mu ade ne kan se se yetie na ade ne ye twam because wo de akora no be reti na asan wonya wonya 7 wonya 6 wonya 111 eti enu nti wato na twene a wo say akoda ne daache eso sa akoda ya wonya daaje na odu SSS na wonya conducive environment because o say abre na akoda ne mind no imagine say apoptre bia me comments eti 14 years na me cho BEC 14 years time na o sore be soja no no anuane ne wi ansa wako school sa 14 years no sa abre na enti 13 14 ne ene ekotro BEC na 13 year akwara de na minim okay 13 years akwara de na minim ampa se menya de mi nko se menya de ampa se akwara bi o se mi nko school biem no wajai akwara bi okro unim se university level no ya de university okonya first class wow eso so sa wo ba ni BEC ya wanya de ena na SS no so na average by university level no by ye de ye to obi atwene enti no osam na empanifo psychologist na ka no educational sector no omuntie oso omfa scheme bi omfa scheme foforo bi mra mfanye ai be ubema akora na obegina so but enye we nu a na me ka ye hu bi na abo me a me de ko examination hall no say me erase akora me fa makoma 5 so me sure say de omo ye die me fa eraser 5 me fa pen 5 me fa pencil 5 me throw me index number we me say be he sa index number no say be 2 1 5 me he say minti ya na eno kra na delay hwe ne ma gu vigilator ba ku dru me dex vigilator ba ku dru o say eti wunko wutu suni me ma set ye tu nti we failure we wo ho because ya kama usuro se bia pen no kwa wo de tro na ama eti pen 5 pencil 5 eraser 5 ma set 2 and am dey call busy ye me table so ye ma menya ba bi kura fa me table answer booklet ni menya ba bi mfanto ti vigilator ndo say ti akwa ba ko so say ne pen emma enom say lady no to pass the back no be pencil no abu ni abeje me de obi anfa ma set ama ni abeje me de na me de antia me ko ye nyame adwuma nyame na ma ko enti yentie de omo ka no evi say obi wo ho a SS no BEC no junior high school wa anya de because omu chem say brain na enyini nwie
na akwada na dwene nyini ye de e de na wa wreti akwada na dwene no enyini nwie eti wo so na hwae adwene nyini common entrance kra bebo bi kakra bi ade be dane akwada no wanti min so ane de atage no wabon ye de atage no akula no se me nya de me kura man pass JHS ntino me kwa kwa de SHS na abra go mugu dem ho ka kai me sa abra o me beba ko ka bi si animu ha se no mai sa o mugum yeso mu nsimlan sa so mo be ye mpai body am o ma akula girl ba ko ya akula theater wa o nwa ho pepre ni o pepre me na your friends my practice na ya o ma ka no obi anso so sa ne ma se akwada mfa your friend is saying pepe bi anase won fa foreign material bi enko ana won ko bo aponko wia e wo examination center na se ho nemom kwanya panyimfo ni bi nso eti so no yese your friend is saying baby a otonfo bo pepe na wo hia no se wo hia na akwada no so ne so kire ne hia this is the first examination okoye eti me dide yese kwanya wo mo fa so e na apono adenti na wo no mo nka no mo nye your friend is saying enchechire bi se auditorium na se bi assembly ho okrampo na wo mo mfra kwada na mo kwa akotwere nyina e ba beduru ho a na o ma ye nchechire e bia mo so e wo so na se bia MP kura akogina ba bia na se MP bi o ya de pa bata de o ye ka ho se uji se we 81 sansan na mabo 2000 81 no ka se ye yi ka se ye yi akrakatu na dwene nyini mi enti ye se apo no ya na se ase de hubua bi e hye wonu mu eti nka ye nyankyerɛkyerɛ no mo school mu ho afɛ ye ntwa so ne ye hu sa akola no sa wokɔbɔ apɔ ne ye kyewo a wobɛsa akɔtwere nso hwɛ ni obi ye no obɛsɛ bia baabi a me na fofo pɛsɛ ye koi me nkwa me sa tea san me 1 year ansa na makoto wo mu akora bi okura ɔhene ɛyɛ peer pressure wo mo kekantie hu abo no onimade o onimaba wo makeka na nti wono se nti omo se je fashion nti onim innocent nti wono so kura no kura wonim ba ko so mo kye no wono se wa amobi obi bo aya ose o akaba ko menwi ose na ye hwe wono na gye ya wo yes obi mu ana ye kye no isi na yi nyina ye twam wono akasa de koi no kɔtwere ni nyina no wono afa ne ho adi wono ose wa ya akaba ko paninti ase ye de hu bua hye o mu wo sa kwan no so na apɔ no kɔ ye na ye kyewa munya sa de no mu wo school mu na panyimfo no nya so mu ye na exam se twere nya ize sa wo dabi enough wa fa mo wie nti no fi se no ana ba mo so adwin sa de o be ye bia na ma hu bi be kyekyere o mu adwin me se peer pressure some level no peer pressure be hu bi e be mpo wo no enya sam ke 20 o mu tietie o mu nim adwene mu nim de no na o mu emfanya adwuma nti no nso wo ha na eno achi aban se o target 1200 megawatt gas fired plant and also his excellency John Dramani Mahama monfa kakra nso so ne matie for mrem mame fa Daily Democrat and to us what is nothing but the truth and no and Yewra Julius Debra wo no and a chief of staff was salute to workers adwumayefo ye wo my Ghana mu nyina say yes someone kwa enko my Ghana yempuntuo ne yanyina so no enka ye be ye dan and ayensa akam na bedu be bia ye drink no was pempen so my Ghana dre eye adwumayefo modem mo ene won ho atuche ena afen so no wa for the boy ya wode won ho ebo afode de mo my Ghana ena aboa ama o mining punto ne ne ye dru be bia ye dre no ho ensem no Daily Democrat no pe wode ho amanebo aba betu edwama me ekwe na ono so ma eye centrefo nyina so ate ene content creators say wonom nsem wa wonom ka content ahodo ya wonom create no wonom hwe so mo de be fa yankasa yensra hwe ekwan so matimi apagya mu aboho de rama bibia so no etimi akoye ede ama ye no ho nsem no eyade a eda ha senom na vice president wono so ni fonyi e wa ha senom ma me Professor Jane Nana Opoku Ajeman Aboagye afahye ekoso emanam so wonom etonsa ede efre no na okwan no okire se Sania Yewra John Dramani Mahama gonja ne de hye kronkro ya woti jatawoma so preso wedie wo ba be pre adwa no atena so ye mampanyi no wo hye wonom bo no wo se ni refi ni bo hye wo se Women's Development Bank o ka so wo de beba na ba beboa asoma sene bosikasemu na won ho etimi ahan ha wonom kakra wo se ono no wo guso ya wo mo eye ho enhyehyɛ no achi no adwumawura so aba ya eboa emabunu dodo na sanse empanyi to san ya na kɔ mabunu drem na eye ni bon so ekotirim se be ya obeyi
wo gidie se yen dache no ejina mebunu so nti no aban no e wa hofama se ne nyina no 24-hour economy anase market ho sensem ne ade a wo ye ne nyina no reset no aban no egu so nti no wonom so entwen wo pratadwefo wa enche wonom ebedidi e de wonsa abro wafuru so wa bra nwuma ebu afaso ama oban no so no bibia so etimi akoye no ho ensem no na krata di abade me di twato no sane amesi aboso no mampanyi John Dramani Mahama yekase no wawremu ewo Libreville sane a eno wo Gabon sane a mampanyimfo nhwemu die bi ekoso International Forum for Innovation and Development sane a Nepal hodo abefo kwa befa so de asesemu de ama oman empuntu abana no ho kasese ene nkomotwetwe na ekoso no so de nani akyeremu ebi a wo kyese sebe ya wo bai Ghana yenso no sa enipa nyina dane mu a yenye ho emfiri mu bi empuntu oba waso my Ghana so eje ye de Daily Democrat no pen samua wo de ba ye no ebi na mabrosui Apam Fabi so any amount for me number no 0260 196064 na 0260 196065 yankwe ene me the Chronicle ne the New Crusading Guard nyina be bo ma no pay o de donkuma na ba betu the New Crusading Guard obokrata na chi ya me ho yewura Ahmed wono Nigeria Ahmed mfuni ne wo hayi na wo mo say 44 billion ka bi wo ho Bank of Ghana nenso wo mo de hunta ende wo mo so kra eno na edakrata fa to so nkron miensane du eno achi wo hwe ase ha nso Asante Achem Central NPP fo e wo ho ne say wo mo mfa mena ento wo mo aba na wo mbeto police station election no wo mo mfa nto say irregularities bi koso wo mo nte ase eno da ha na no wo so mpa kase so na manya akọ rawra wo kasae adakọ ade hyebusuanum e kire say wo mo no de anka wo mo ne obi ampre nenso ebinum nso aba konwa no ho a wo mo no wo mo echi ya mpanti empanimfu enim amamre ne amane na abakosem wo mo nim no wo mo mrem eno na krata ye twa bi na wo de aba saa na openso abaso ba wo de bo ade hye no eno nso krata yi wamfansie wo de aba na the Chronicle the Bokrata Yewra Pandit Esiama Johnson Doctor Governor Dema Bank of Ghana ena wono nso kire saa 15.6 billion ekana wo mo se ewo ho ni inflation ni efofo afa ho nyina anopai eno the Chronicle nso de wode aba bi eno no na Ibrahim Mahama ena justify the ntia wo ka se agudie no eso wo ma Ghana fo ena ehwe wo ma de etu wo ma de sanse okurom pete wodi wunam a ebika wadanadi ewo gold board eno saa na Chronicle wo fai na wose police land gas abduct detective COP Tai Kujo opens investigating into bizarre incident at Shy Hill na Shy Hill so hono wo mo akwakobu adan bi ho demolition exercise bi no wo mo say ka yesi de puska wo mo na adan langard fo egade ama wo mo bubu anopai krata na twa ede aba na sade o ka say ya yenkan Ephesians 5:11 to 12 have nothing to do with the fruitless deeds of darkness but rather expose them. 12 or say it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. We apam foforo num afiso fo nwoma etire num chiche mudu ba ko anti esumu nwuma na de yefiri wakwam ba bi omonam no de omonam na memfa ho se esum nwuma enso aba mamonyene na emom mompa mo ho entoma efiri se no ma wo hinta no ye ohinta ye no eye aniwu se obodimpo eniema bia ede hyesum no wose ye aniwu se obodimpo na se sumu niema enye ti yantwe en ofre ho ye matie fo mremwe 0260 196064 0260 196065 hello good morning. Good morning, Mini Abene Meshiani. Collins, you. Collins, yo, Collins, young quay. Maybe may family be kind of you might actually. Let's say, Omo Musho Muson. Omo Basho Musu, Apo. And leakage free.
nkɔla no musua adeɛ ne deda ne wusua no ɛnoa na wusua wɔkɔtwerɛ gyaa no nkɔtwerɛ ɛnyɛ usuku a wopɛse wopolish usuku nti school area yɛ education every year biara ɛno na ɛma de biara ne kegye yɛnkɔtɔ apo na yɛde yɛnkɔlaa na ɛwɔ school wo ha deɛ na woyɛ abɛ ɛsɛe Ghana mmabunu no a ɛwɔ system mu a ɔmo ankasa wɔ ne bia a ɛwɔ se nkɔmɔ de yɛ biribi na mmom wohyɛ mo kutupa sɛ ɔmo nde na moyɛ mo mfa nkɔ ɛba saa no ofiri hɔ na ɔkɔ the next stage ɛyɛ ɛsɛsa akɔyɛ diama no because hɔnom no saa apɔ no ɔni bi ɔnya nti mɛsrɛ ɛhɔnom mede wie no nsɛdi nso no ɛbrɛ ase hwee na yɛhwehwɛ yɛni bi deɛ wosisa ɛhu ɛbɛka wo ne ne yɛn de si no yɛ Ghana ni the party yard the park let's cut them send your so to what we done and you are to and yes all the NDC means again in your cry who collection is and in the no kasi papa probably I will great crack nice need to assume that almost a week Medase 0260 1960640 1960665 hello Madam wo dem yen kwa janimu Kata calling you say bowa. Ajani mo count de na ko. Count de na ko. Aka you say bowa. Don't you know be kura ya do pa. Yo mo majuma. Ajuma yo ya das. Na pa na nya ne fast na mo kwa nko mu me. Na ntia na wo mi honorable na wo mi Akosua utua oba for greater Accra woman organizer. Mami, which way are you? No, the Caucasian people want to go on temporary also. One man ran to number and move them. The General Secretary channel and the place. On only a dinero. Then a case you call national organizer. Then a case Lord, also call you national organizer. You, the American United say, Moji, we are a cohesive was one day. Or politics or coye. That's all I need to about me on your. Eh, one year of a politician. And to a politician and what a man of a car or a car. What do you say? That is, obeying me, not doing so, don't say. Yes, what do you say? I want you to pay. Yes, and you walk out, I know, and your bonnet. What do you say? And you walk out, and Korean put to be an empire born near the Siadia. Who Siadia, who empire? What do you say? Usiadia pana uni madianwa and pabodi ode yeah then yanko po show dey so betimi actually and one because Jenny Momeda so time na so 0260196064 and 0260196065 hello Auntie Akosua Martin Meju su original na bi Auntie Akosua ayakwaku atin 37 kwaku atin no original voice dey da bi BITMISE kwaku atin 37 so mpa yenko say original or Aminia. Oh, Intia. Auntie Akosua ma mentia no pay. Na mentia so mpa for near phone na. Auntie Akosua na mo ka bi si nsem. Me ba ba o ka ho 13 years. Na radio wana oh 13 years. Wow. 13 years me ba 13 years. Ya plan ma me bim pama wotin odoko good international school. Na me bim pama nya men ka no na de wasua bia won ka kai no. Amen. And you na men ka say Bank of Ghana so mo boka, 15 billion, maybe 40 something billion. Na Bank of Ghana governor, na nwa kakla. Aja ko se be kai that ma 2020 about 2022 2023 na COVID ni jina mu pa no. Bank of Ghana boka Emma Bank of Ghana governor who did the press conference say government only serious, government useless, and Bank of Ghana a boka. It said that Bank of Ghana boka the end and go for the ban only serious. Now abaya we serious maba. I limit the mubabu and mubapa. Most in the inflation about from the year across years. Not the Bank of Ghana almost 44 billion Ghana.
ensemble was the Mbayano. Not the Mama, one with the 2024 by the BPA say. It could be Pia and the Bianco, so Cocoa for Yentiomuka, Edita for Yentiomuka, another for Yentiomuka, BPA, the President Mama, and by a Muslim migrating. Well, Omala was Jaco Commander Gosia, Medas 0260196064 0260196065. Hello. With them. From Accra, Ghana, West Africa, the world. Nyamia dum ye hu ye pa. Apam Dadaa, Aurobon. Oh. Ye. La yanye ni ye kura. Hello. Hello. Menfawiye. Hello. 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 Me ba chomi ni aben meshiani. Good morning, Sompa 106.5. Good morning. Me pacho bright me and me kasa free abusuka. Yo, bright mamintie wanope. Nyame enshira obisi engagement pa oye. Me nya ji say asate wonka enanope. Yeah, that's. Mamintia onabo Joshua Midakamba na entia onabo Alaji Yakondo awo kasa na mintia onabo chief of staff onabo Jula Zebra. Yema na omo control BC no yema omo ina good luck yesre teacher for edu ya omo kosa omo kwhwe nkola no so a omo ya omo adwin se omo betimileti nkola no omo se omo se nkola no ya omo mba na omo ntimi enhwe na bibia nko yi former school nkola na omo control BC former vice president Dr. Mahmoud Bawumia. Bawumia say enye baby and a campaign. Ye do go neko kasem ekire amanfo a na ye do ka obi ope president ebi na wako asori platform so esa ko ye campaign wo. Shemayembo energy minister Abaso papa say enimeni ya omotima tutu nyama yi ma ye kania no esetile china ba baby mo hono ma still koso nti ye pa no chobebre se ombedi nwetuma e dia manfo bi mo a omo pokwa se eni ade a omo complain o papa na bono ho mode o hwe djumadi a omo aye amadum so no eso etimi abra fom pa e dia magana fo no ye bona baso Mate medase otam naso 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Hi. Yes, mo na meshiani. Me hu ya pa na unso hu tizai. Ya mi gusuba mi humba matanku na bre. Yo na ye fra usai na afrefri he. Mi di nka de ke ofe. Me pa cho mami ntie wa no pe. Ayo, mami ntie nko ponso. Yagopo tia me tia na mintia Ghana ma panyin ne nyansani ahofedua aye ni onyanfo John mani mahama don jadishi nation papa Ghana jinkwa mami tozu huye nyame adom me hoye den na hosre Muhammad Nembo no ayo fo di wo ta bo se kampo ogotomu mami me ba one got social me back home. Oh, a crappy man, a cropon, and she is Samano. One chat number here with channel and you yam. Mommy, yes, they were wrong. To be said, I hear me and Pam Mowa now. Who for confining shall be a soon. I didn't tell me what's happening. Then your papa Baumia. Oh, say, Oko, Ninsa Win Asa, a mamma who know a person of property until the town. Oh, there, Oko and also I got to pick at you. Nini Nancy, I didn't sing a meal from Mawa. Who be a ye? And he, Miss
MP for the Yamayan Chow, so Abakwasamukra, Manko for Medio Messu, cause with your men, so with your hound have been in dinner playing. A mamma Hamabura Konoponi, playing just a member of you, a theatre dinner for. Yeah, that's a 0260196064 and a 0260196065. Me funny panum, Namidi Abayi. Hello. Yes. Harry Matasum, from Cantaman to Accra, Ghana. About the Minchamo, Nemum, I bring to my memento. Greater Accra, Greater Accra, woman organizer, Oba, Naomi Akosua, Ubusu. Obana na wona wo MPP for ye serious me ye aban woba Naomi Akosua Ubusu Greater Accra mo fama no oboduma papa ana wa charge akode national chairman no on dey wa famie ba omi anyame hira jo me ba me ka kire kan omo e ko tro so no eno me bompa ye man pa me tell me say adusua enye hu aprotifo ekira mo so ndie kenken kwa usia uhu na wansia na wo ya hu ko ata dia ani obeferi maama adremun wa nyiro ho a ani e meri obeferi mu de odu firi mu fia enti no onsia de e de tren yango po nshira man pa maame Bank of Ghana mo bokat 400 and ayi billion Ghana cedi kama bejina wa say 15 billion Ghana cedi na uti na nsia munka hu no mu tse mo ho e ka ba mo burugu wono NDC fo mo burugu wono da che ba bom kurobom ate ana obi ti dum so kem me the light of mu levi okroko anta ne nso ne beto ande ate ujina ho say wono na wote so na yama ya so kania e wo de nko me ka so na me ti with the light of 10 o'clock 2 o'clock when it's so toy enti amunya ya dum so ko na ho papa Mateme das your Urubon 02601960640260196065. Hello, Andy Akosua. Yes. Original. And I was on my original farm doing Sompa 106.5. Mateme Mwakwaba. That's the Andy Akosua. And I was a minion of media when you do not have anyone. That's an every place yet to me part of my Uramuno. Brother, Uramuno, no one you know. As you woke up, make original as our Jeffa. Over the tomorrow, when we go to Unia, and I got a Mentia Apam Dadaa, not Miniaban or Yene Aboagye. You did the element of the Misram would media Mobodama Ghana mine. And I was a Mentia Europe anyway, a Euro lunch, Martin Hima, who would do me a daughter, and all my MPP, Sebi, Bim Dumachuma or Sonaka Tom, and before who was on one of the other piano. And I was another matter with Yawa. If you have to be able to do Hobine, it in 5 years now. I didn't miss and Penny for a woman share and Crano, Adams now one more children say, Woman, you won't to and your own bomb was some year. Mem Pessa won't bet children the millionaire apple happy, and I was a many abre. It's only 20 minutes you are at Matimba for a better gun and how near my name. Sabi Diabo and people near the Diabo Ghana, or better than said Africans and Ghana young Kosovo. I didn't mean better better than the chum and a poor happy in Piri. I feel me cow madams no crime one baby. And woman now my money mabasa, and that's my Yamatroka. This one chama, and I was a mechanical make some more court. Medasipa original Memfa 0260196064 and a 0260196065. Hello. Oba Akosua Aboagye. Weye nana amwako Aboagye a mekasa fi esuboy ewo agenso no constituency. Nana anopai oso nshira enkamu nyina ewo studio. Amen ye Joseph Nana Aboagye. Anopai maminchia incoming national chairman Yura Honorable Boakye Ejakon. Bibi obi a mechia no. Na minchia me incoming constituency chairman Yura Alex Apel our Ayusuano incoming college chairman for Ayusuano constituency. Yura Alex. Messer now I can say Apple be a P. Now Poby appear a one of the opportunity
ne ma se cha forum ko hwan kan so no se ye se omo mfa ehu anhye nkwala ne mu omo mfa ehu ankohye ana ye se cha forum se obia nkata okwa kire akwala bi eda so okwa kire no we social all so no hwahwe no odi akwa anim akopin ye die meme die ye be sure so hwe enye ne awo de daada so ye ka so omu ntwama so omu di numero bi ba no mbe promoting kwa man kwana ko wonuma ye no ni assembly o se be ma se ye si omu twam kura na nta akwa kodu esa sa wa cho so hwia ba me de akoze ni ama ba ya sa ya na ntwayi je ma kwa so omu hwe no mu awo bi no mi lo omu sia de because o sia de kwa de won sia no na akwa kiro at least de won sia omu sia na akwa kiro the one sia de di wikitase yo master for him amintie wa no pay yo Jamaica wo juma papa ya dase mami ese eye ni anu mo hwe mu fa no so ko so hwe no mo mu ye na nkoye na anu die ni bi e pa mo chawo pa mo fe mu ma o mu fa wo adwene amfa ntro so hwe no na wo mu nkunko ni mai o mu me ye na ka se ye twim ye sanka ye ni wo me che mo ga na papa afi mami fanfia ana MPP fo ba se ana sia do so fa akosia Opaku for the legacy I would doubt to what I didn't tell me because I never be the light to do kind of haku for the miss woman kind of here or say you don't say now public catches say and catch a quiet table I got him the dear and ne Mahamaba also no I didn't know a year it must be now say to Chima I need to be a do so about a year of Baku for yen idea high no abuya bia me enye me yaso kwakwa ni sanhye sika otu no am people from me say ade no to ka ja to oko na ne yansane ni ba oye ni ye no na mu ba na mu santu futuro gu no aye na me de ya wo mim nti me sere Ghana force mbuya me mbu ye nyina na yanka MPP din fi Ghana akra na mu party de minimum se agwe na te me dance me mfa de otwa to okra hello yes Eben we have an ounce can okay nyame adome ho ye na wonso oh adome ase yo meda wa se ne smile okay chi we be ka chi yenko meda si wo mama akwenye je mama nchi chief of staff modern bo yankopon kan ho ona bo dilo je na mi den o she no patient for exam yankopon kan ho na MC ado ya mi ko mo na Mr. Osman eke the word of Bonachidom na NPS and University the Roman na 9 months said my poor moyen yen so Akosua no money galamsey when see yen breast galamsey as because trans na galamsey the deal ya men come na me do sin so what ship ya na ba specific ya men kan ni aba in the year 2022 the Bank of Ghana Eboka 50 billion. So what you say? Now inflation, NMI, almost 24%. Dollar to the city, now dollar number 16, 17, now pounds number 24 cities. Now inflation, you saying, oh, now you could jam as your potadia. You are more cost boom. So what you say? And no crown for the motive for what economy could you. Now the next Bank of Ghana, Aboka 44 billion. How am I going? As you on the chrono, I am to the chrono, other thing in lady. Or more, you will not do her if I saw was if you empty for my assumed credit. He has become 50 billion who got Nabo in 2022. No, inflation, you're saying. Not that the senior, you're saying, and now no inflation about 3.2. Who could the master for Tadia at the rate time, your money to know at last compared to what we witnessed under you, and never not to the city, saying, 10 something. Which I know you're saying. You are bromo. And I should do so. Now you can't have one or two. You say, what do you want energy minister and a plastic? You can't use that. And you say, can you not do much because I don't know for that catch up. Second, you need to come to do. And could see a question. And then when I actually, yes, and
one of the news reporters, I reported to a political said, Yachino was the same side. You see, the best Tom won't come up, back. Mate Eben Medase, what time no aso. I hear Sompa 106.5 FM Akrana. Here comes a time heba Mr. Droni Edra, Winya Bia, Etimi, Ebwa, Yankasa. Na time heba Mr. No Winya Binumpe, Nese Obia, Womua, no Wanuato, na wiki for a month of May. Enche May, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, 30 days are September, April, June, and November. All the rest are 31, except February alone, which has 28 days and 29 in each leap year. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of life. Fill our heart with true humility, with the chele, honesty, and help to lead it of it to with all our will and mind forevermore. And help us to resist oppressors' rule with all our will and might forevermore. Apam you sani ente oppressors' rule and help us to resist oppressors' rule. With all our will and might forevermore. And help us to read and help us to read and my forevermore. And Granny Momunia Trinkwa or Mokotro Makai and Kuala Brimino and Yamenka Momoa. At the time, Abano Mubi. Nenya will find Obane Kono no Wankasa Malaria Bia Babehano and that time HH mission capsules ready. We will be our Jones our we mean system I am upe general well-being and Pemwa Goodian Koya and also a time HH mixture. A money member United Minum 85 Dr. Tafrija and was 0244417669 0244417669 now with them Apam Dadaa or Aboagye Mumfa Yengi ma me for kasa mineral water and twaso and famaye and so man kwana wo no nso ayesin so abenom na hwenchen na so enye nnedi ani bia mpacho wo no nso na senye Kasaloma Ventures won sanu nso ya wode abaye CASA kasa mineral water na me pacho ya bobrim kakrai sansa wanhwe ya enyalewa hodo ya ye fafri nso mu no na woni bi akobo emponi mpe basa na wawie ye no wanhwe na anye fenti ne kanfo de amamo a moto ebedin mo ya wadegye ayie anase bi krampa mo ya busuan safo ekuo enwumekuo ahodo no dispensers no ni nyina bi ewo ho nti no ye wo sachet one no ewo ho mo amoton drinks no eni nso no so ye kanfo de amamo ena ye san ewo bottle ones no eno ye won keto adantem na afen so akese dispensers no so ewo ho ede mamo me pacho eya na makopipe ebi akira kwan ewo Kasaloma Ventures ewo Buck Hospital na chi wo pe Taifa Accra hase no ma ena obuto 0206 469-430 0206-469-430 and 0303-965-780 na Kasa Mineral Water won say to me I can be Kasa Mineral Water no ya ensuo no eno akasa ma no ho na mom sompa pese woni e kasa ahoma ne 0531 886 216 0531 886 216 na me de menko anka me se wanya afa ahoma enko ade e wo so ne sompa kasa na wo de wo so onya firi sompa mu no entem ye di ho nkomo o flash po a ye frew o send a voice note a ye betie na fe ya ansan fefefe afi o pese ne sompa di dwa no e ahoma kro no a ye Watermelon Street ne so se wo firi Dome Market besina fa Eco Bank nchemu atie tempo na ekọ Kumasi no mu a wo befro tantra hera na bato na emfutu kwa no so ayen BC so hwe no wo kwotwero na mo didi udidi nso adidi good esan say aduane ye bi adwenem na aduane nso ubedidi ye good e haja special local foods baby owo bia no wo de beto a delivery nti opedi abomu da so de nkwan gu ho ana sa awi a eye hwa 0246359921 haja homa o TikTok o Facebook Instagram ne baby nti okopa no so a no wa hwehwe na fe wayi wo menu no wa woda yo your Facebook page no and nan will be sending message for client service lines na they say no
wo yan e wo Facebook no mon kin kan message ni nti na enso ye mfa ma no me he was me dey from me commensa pillar to jampa me ba ye da ho edi ma hu se dan say kura me say ba omi aba wo mfa ma bie because ye nken kan mon fa nche ye Facebook abusuafo no pa no ya mo de message efa Ghana Today so na ye nkan no mon fa nche ne titu ba omi aba Akuyamwa Boating edi esi wa hu se wo de aba ba commensa de no da so banti won de onya kokodro frame o frame no se maami Akosua commensa pillar 2 ni na da ese mum read message ni bie mu ana Matthew 7:7 bisa na edi de commensa pillar 2 dia about say I wish BEC candidate ya aka 2029 Dr. Baumia bedi president ono enedi we eba nti we de mu nsan famra yedim se mu jaye efise na yenkenkan ye hye mo bose ye se busumi fufurom ye se na wochi fufurom mini wa abrewati abekan abrewati ankan apam dada abekan obirempona na mini wa abrewati abekan abrewati ankan apam dada abekan obirempona na bekai abake ho adwo ho Akosua je wakode wo ho aye nyina aye wure abake ho adwo ho Akosua je wakode wo ho aye nyina aye wure fimpo BITMISE bekai BITMISE wure fikura akọ afia bekai je bekai eze se ye hye mo bose mo nsan fa mra biem menya call na me si o si comments apele to me emre bi ampa ne ye kenkan mo messages ne pa mo si yi wo mo film enumre no nso ye besa kenkan ma mo news no hagia special da worumanti ye be kenkan ti abruati a mo nyina mo nkan na prem to bre no ne enumre kase bo no ye nkan na ye mfa mienu ya na me nsa bi ntwam ma wo mo no makoso mo so abusua no mo ka ho o mo di ye chi wo Facebook ye ne wo mo anti comments apele 2 ba umiaba Akuyamwa Aboating ya asase fabra na ebekenkan obi would greetings bi anana yemfa Sompa Rhapsody ento aso ma me de abasobode na ma yankase yenua be ma Jeremiah Simpson okay Youth Excellence Award maiden edition akwakoje awards 2 wow ewo hontin ma ye mo na baso me nua be ma dofo a me bank na ha se no menya ma me wi a me be nya nua be ma so esa ho no ya me wo arehemu woni mu ai se me pi obi a metim ne na council se ma Jeremiah eye nipa ba ko a metimi ne ka masomu asem de che otimi ma wafutu otimi ma wadwenkyere bi ma otimi de ka wo de ho nti me dia no no enti me nua dofo onyankopon koso anya wadom ye ma wotiri nkwa na de ewo akire no ene so sa wo hwa na mo wa wo to Jesus Impact feeding project ya a free best 2020 be nyina na o mu school uniforms no o manuane jollof bi o de bam so de mama na no aye o de bibire wo fie and o mo ko central region no mo na mo nkra no mo na afan place so ko si toilet ejanan ma wo de ye mo bro wasam kra onyankopon koso enhia no tutu na mo ensie no ma ne nsam ne botom nyadu and the betimi ama na ye dodo na radisha opa menua I love you so much and then okese we enti we de Jeremiah Simpson ye bo abaso bo wo bo wo say the usikini in secret onu so be announce publicly eti ye sikini in secret ye adwuma ni in secret at the right time na nyame na de kanea no de ato so eti adwuma pa na wa hyase no nyame nka no no mfa nkwa awie apam dada echi e obi na mo yes mama ye ma BC for ni nyina echi nkwa do not open to this page until you are told to do so mani huna na that's a boy one bibie nti yeah, what's your no contrast? Do not today. Open to this page until you are told to do so. That's work. What we as in NATO. Yes, I didn't come when you said they were come up with flying colors. Nyamenye hu free woman. Na wo muntimi nya kokodro enchro. Na ehu ya de a intimidate nipa bebre. Na me mabom pa ye bia ma wo mo ebe ye adwuma nso. Ene Sompa Rhapsody ebe kan bibia fa ase nyame na se mu nyina mo ye prophetess and prophet ehu wonim se nkwada na enkrofo erepu wo mo no omo ne omo da no obo kokko wo kan mekum ase obo wontimi nkodo but na ehu asha akwada ne ma o defile akwala no o de nse wurawura akwada wo ye ne but osuro
so obeka because onim say nipa ne so onim say onim say akora ne kokan e be chena to onim say akora ne kokan e di ne betum no onu odi kan de ehu asha akoda ne mutubo say akoda no ehu a prevent nipa bebre say omo be ko ba bi nyame pese omo ko ehu aka nipa bebre ama o ma hye ekuma brabon kanko na ka abrabo hweren so ehye sa obi wo pese o hye business bi aso hu an say ehu nti na wogya enti na ehu ye beka ho asem na wo ehu wo mu obi wo kra relationship mu abuse eso woko but be ma na ka chen say wo jam ya wonya obi anware me ni be ma me twato ba me twato wa brabo me na metimi aboa mu abrabo eti wo jam ya obi ampa wo da na ehu abo no ampa na sade ni di wo dem ehu wo mu a eso wo hia osra ni me ja sore kro na heaven won ko bi yeso ho fo hia na ni sa ehu nko heaven onyame so wa ma ehu da bi wa ma yetumi odo ene adwene mu tie kokodro enti yemfa adwene mu tie nante eti Sompa Rhapsody ene ye beka hu asem to ye hu so ye akwada so ye panyini so ye adwuma so obi